O padli niya pitos tami jay. Jay ko kanya. Number 4 kanya. Number 5. Number 4. Number 5. There's Hoy baboy, manguray ka. Hoy, sika ati baboy, darsam kit din. Day tagamin turog kan pangantir aramide man mga bagkat tabagim. Baboy ka nga talaga. nagbuntong. Sige. Amom no point mo lang nga tumarataray ka, tamabanog ka lang. Tapos amom partinda kan tumot laanganan. Ay, kaslak ng agkulap, salak nga makataray. Dapat tirayoma, tuo siyang naray tuyan. Ay, puti biyag ti baboy aya nga naray tuyan. Ay na. Abi positive, tumaray kakit din, darsem taray, tabarang no kumutong ta. Tama, di data nga 4 kilo. Among tinakutong handa nga 4 kilo, handa nga partyen. Kasjay. Kitten. Hoy, ano chismis ko kanya, nakasigaw di akin baboy kanya, ang katagkasal. Baka mapaltiyak na next week, anak na makaturog si ka, mapuy-puy at anak ti ka panpanunot, nagligat ti kastoy. Ay na, yan ti biyag ti baboy. Wala siya ngay, di akin baboy kanyak, nangag ko agpalitson ka no. Kat grabe no kumita kanyak, agmanmanti ka ti panagkita na kanyak si ka. Ay naawanan lang nga sunburn ti maalak no next week no mapartiak nga lechon. At ka 3rd degree burn ak amamatan ti tatao. Kaya da di crispy nga kudil tayo, buwisit da kita. Isaw-saw da pa iti sauce to da imas-imasan. Ay na, dulot da kita. Apay mat gamin nga nakalawrawat ti tao ti litson, uray lahan aw da maintenance na, kan uray la na stroke nga makapagna. Nga napalay ket ni. Litson pa more. Ay na, amuman da kita gamin nga tatao nagadungan natan sa loyot kas kada ugot ti sayote ket ni madidamat nga kanan. Pipiapay je kalding baka kang kabalyo mangan ti ruot. Talagang animal ti trato da kita tatao kanya tayo. Ay, na makapahay blood, makapabuisit nga talaga. Ay, Diyos ko. Inhumane talaga ti ugali da kita nga tatao.